sun lu hi thei sel berte zinga mi ni a kan rama po tama vai tongin amla anti a asap tong chuan Indian gooseberries anti a berry chi khat ani a nitin pum ni ei taila entinge kan taksa na athong iten soila kan rama tamang hu hianin duang he kan ei tam tok lo poka nitin pum ni kan ei je chuan hemi kan taksa ve hin pu khol hi alo chakang a chan chu vitamin C a pai tam hle a se thlum ai ma hena pai tam zo ka ani chuanin hitlang om na khu ti vel te hi akan char akan nei khat sot anga chuanin natna infection kan lo kai pal kan lo na pal ani pon kan nat hun chung arei lo wanga kan tuar ne bon bokani chuanin kan taksa ve him tu khol thim hi alo chak sot don ani chuan lung hrisel na kan lung po lo hrisel sotang achan chu sun lu hianin cholesterol chechi LDL cholesterol atin hiam theya chuan kan thi sen jam na tho ati chak thei boka chuan lung natna rang nei thena chance kan lo nei tliam sotanga chuan ka thi sen jam kalvel po alo tha sot don ani chuan blood sugar level control nan thaboka ni tina kan ei chuanin achan chu hemi kan taksa a emi real boy na insulin a siam chu kha kan taksa in aman tangkai theinan kha sun lu hian apui ni abi taken hei pre diabetes zun thlum ma huai ane tan thia tha em a tin zun thlum ne tan pa tha a tin chei khama hemi blood sugar level lo sang deuh thut hetianga tan thi hianin sun lu hi athaboka til pakhat ka thia tura ro chu hemi zun thlum lo nei to lo nei rei to tan chuanin damdoi thla nan khan man lo tur ani chuanin pungpui tan thia tha em hemi digestion tan te hianin hemi digestive enzyme kan tik te po hi apai tha a hei pumpua de ul tan te hian a tha a chuanin hemi ek te po tin wama ek khal tan te po hianin sun lu hi a tha ani chuanin vun tan te sam tan te tha em maya ni tin sun lu pum ni kan ei chuanin vun alo enga mel te po alo glo sot don ti nani chuanin vuna ti tar hara ei upat lama vun chuar tu ti te po hi avenga samati chaka sam te po ti nung tha the ni hei hair oil a te po amla hemi sun hu telna atam hi le chuanin hemi kan taksa hrim ti faina ten faina detox nan he tha a thin na tho apuya chuanin thinina taksa tanga bol hlo le tura pai chote kha sun lu hian apui theini in sun lu hian side effect engemaw anei ve theya hemi pumpui long emo pumpui ulcer emo nei tan chuanin korwa lai e khanin kami thin thip te po kha ati zol ve theya yowan chuanin pumpui long tiang nei tan chuanin choi khama a tha zo kanga chuanin zun thum neya ein blood sugar atin hiam ve thei ti ni ma sar hei chu ngai mo tham atling lawa tin blood thinner ei tan aspirin ang chi ei tan apoi ve thein ti ai po hi ngai tha nge apoi tham chuang lawanga chuanin sun lu hi a fresh hemi lo thar la mi e thabera pum hi atok ve lang lekanga then khat chon pum thum ta pon mo mai thei pum khat ta po an mo mai thei katak samamo dai zirinia amero chu voi khata e treu khati kha atha chuang lawa voi khata tianga an e treu ai chuan ni tina regular deu e kha kan taksa na ngi bera tin hei atui te po oma atui chu ml som ni emo ml som thum emo hi tuinen pol dalila kha ni khata voi khat e khatok meya in aphut te po om thowa ding su tuinen chopol te chuanin online tanga cha thei te po oma adu tan kha lo tek katum don ya ole kha ni tin sun lupum ni eya taksatana thatna kan soi thei tlem tu de se